urxente da orde do día, e a moción do BNG sobre a revocación do nombramiento de representantes municipais na Xunta de Goberno da Mancomunidade dos Concellos do Morrazo. Ten a palabra Daniel. Boas noites, tentarei ser breve. Esta é a terceira desta noite que intenta normalizar un pouco as maiorías dentro da corporación. A moción vai falar sobre a revocación de nomeamento de representantes municipais na Xunta de Goberno da Mancomunidade. Mediante o artigo 6.1 e 6.2 dos Estatutos da Mancomunidade de Concellos do Morrazo establece que a Xunta de Goberno da Mancomunidade está composta por un número legal de 16 vocais, con representación de 3 concelleiros e o alcalde de cada un dos concellos. Os vocais, representantes de cada concello, serán designados polos plenos de entre os seus membros. E, pois, competencia do pleno da corporación o nomeamento dos representantes municipais no órgano mancomunado, sen maior condición para seren eleitos que ostentaren a condición de concelleiros. O pleno da corporación, en sesión do 30 de xuño de 2011, acordou nomear como representantes do Concello de Moaña, ademais do alcalde, os concelleiros Susana Varela Santiago, Ángel Manuel González Riobó e José Freire Cancelas. Este acordo foi adoptado aproveitando a falta de nomeamento dun dos membros da corporación e alterando, polo tanto, a correlación de forzas e a representatividade dos grupos municipais. Unha vez que a corporación está xa conformada pola totalidade dos seus membros, compre, polo tanto, a designación dos vocais acorde á representación dos distintos grupos no pleno, de modo que o grupo de goberno, que non ten maioría plenaria, non poida acaparar a totalidade da representación municipal. En consecuencia, proponse ao pleno da corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Revocar o acordo adoptado polo pleno na sesión do 30 de xuño sobre nomeamento de representantes do Concello de Moaña na Xunta de Goberno na Mancomunidade de Concellos do Morrazo. 2. Nomear como representantes do Concello de Moaña na Xunta de Goberno da Mancomunidade de Concellos, ademais do alcalde presidente, un vocal designado polo Grupo Municipal do Partido Popular. A Daniel Rodas, a proposta do Grupo Municipal do BNG, e a Marta Freire Riobó, a proposta do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. E 3. Trasladar ao presente acordo a presidencia da Mancomunidade de Concellos do Morrazo. Creemos que esta proposta é razonable e se adecua á realidade, non a proposta que se aprobou o 30 de xuño. Intervención. Efectivamente, anuncio xa que vamos a apoiar a moción. Somos generosos. Eu creo que somos generosos porque, habida conta de que a maioría neste momento está na oposición, podría darse o caso de que nomeáramos representantes do BNG e do PSOE. En todo caso, dáselle aí entrada a un representante do Partido Popular. E ante a excusa de que pudera ser ingobernable a Xunta de Goberno da Mancomunidade, a propia representatividade, onde cada concello envía os representantes da súa maioría, implica que se hai ingobernabilidade, xa hai pola propia constitución dos plenos. Anuncio o noso apoio, por suposto, e reiterolle que somos moi generosos. En el pleno de corporación del 30 de junio se acordó nombrar como representantes del Concello de Moaña en la comunidad al alcalde, a Susana Varela Santiago, a Ángel Manuel González Riobó y José Freire Cancelas. Este acuerdo fue un acuerdo lícito, totalmente legal. Componentes del gobierno minoría, que es lo que me van a decir, por supuesto, pero gobierno. Hay que ver hacia atrás y el anterior gobierno, los 4 representantes que se habían nombrado en el 2007 fueron también del gobierno municipal en aquel momento.
el alcalde en aquel momento, José Manuel Millán, Víctor Pastoriza, Valentín Piñeiro y Daniel Rodas. Representantes que en el momento pues eran integrantes del gobierno. No me consta que como representantes del Concello de Moaña para la Mancomunidad fuesen en ningún momento miembros de la oposición. Pero bueno, simplemente no estamos haciendo nada que no se hiciera antes. Simplemente nombrar los representantes del gobierno como se hizo anteriormente. Pues habrá que enviar resolución o algo, en el caso de que se resulte aprobada la moción, y a resolución nombrar el representante del Partido Popular, porque no está. Con esa petición, votos a favor de la moción, 9 votos a favor, abstención, votos en contra.